mandor. Ya ngomong, ya najakin men biasa nih. Willy. Uyut di bencingan. Sing tawang ranum kolam. Len ken bojok itu bareng aja Petro. Adine Luar. Cai Petro. Ngawang-ngawang kaku-kaku. Ci ngawang ngomong sih. Ini aja Petro. Menci ini yang ngomong. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit gede sih. Lah adik itu wanen sini dia. Manjani sing ado nak getap. Kejang wanen. Adi bani itu. Wagong kasar, masyarakat kasar. Man kengken janjani kencailar. Yen patutnya belum ngocok kali wakin di tiang. Wayan pasak dolar. Lu menghargai timpal. Ijam kan di songjet dia. Mulai saja. Wayan pasak dolar. Tiang ratu. Boleh. Isi ratu. Nyoman Petro. Itu yang atuh. Mai teman. Ngoyong celeng. Muji mak kae ne. Yang udah. Dipuji mau kae. Sing gak dikalang itu ngomong. Apa nih nalarna? Biasa mengelah mangin lo. Apa nih? Rezeki sing dari ngelidin aja. Nak mulu gitu. Tepung masih ngelidin rezeki kene rezeki encang. Sing ora ngedum kan Wagong. Drop nepes 5.000 dum sa nyenjak 2 sing itu. Ada di ngaros gitu. Sing ya di ngaca. Aman bersing berarti jalan rezeki ini nenane. Bocah di sing kau kena. Wayan. Kegiatan mau. Cai sun ngamah di perandanan. Di janu. Cai sun ngamah di perandanan. Sang ora ngumah piring ya. Hah? Ora ngumah piring gak ditu. Sing kudang ribu man. Sing banget. Si sok ngaman di perandanan ngumah piringnya 2 kali liun piringnya. Lu di jatang ngumah mah bisa lengah nacangnya. Dia gua ketanyong dah sih. Nyoman